Ka jing pakhang surok balkhot penlong nadu kakat khandai tarik jeleu arjar posau da ka JAC dong nam chang kada yang peteng hadu menta bat ka JAC jungki association baper bakan tu ka East India Limestone Supplier Association ka East India Hills Truck Owners and Transporters Association bat ka East India Hills Drivers Association hak arpo tarik lahir biang syashna ungkyang badai ka jingkyrshan ka JAC dong nam chang kabrang esyong hasurok National Highway ban pakhang surok habakran syakilat patai kubuara umkyang uba dio langki dekhar ubadeu sekretari jungka JAC ulong bahaka sing sedang ka jing pakhang surok kila Leit jingkyrshan ban menta ka singiru kila lahir biang ban ai ka jingkyrshan ka JAC dong nam chang baru ulang to juru ka jing leben ka sarkar ya ketika thain ka JAC jung kilai teli giseng ka iru ka jingkit bokir uyang ka JAC dong nam chang nanarpu bakan ala banya syakmat ban yalami ki pajba nakamenta ka jimantoi lang ki pajba ka thain barbarok ki pajba jongka distrik hi borok ka wei Sajisen hari ni kapor ko aku pensnyau cepi pajba. Ikam gino elam yung Joint Action Committee yung Leit ligiseng ko kan thup ya ka East Giant Hills Truck Owner and Transporter Association, ka East Giant Hills Limestone Supplier Association wa ka East Giant Hills Driver Association. Negas ni chau kumenu chirup wa kini ki he ki kanthai ki manbe manpa den khero khlot yang kani ka chinong heni ha umkyang hagawi na ka thau ki da bo bai pen bai gi hei wa open mani ni ka jinge khi ko khlem bo por yang ka Joint Action Committee nam chiang narpo apo ka jinge lam ka yong uma lasting pala ka chairman but uma love you bare ka secretary I kam ka Joint Action Committee yung Leit ligiseng I dap I da ka jing snyaungu ya kini ki he kiwa da khut da pelum pelang ya gini ki pajba ki yongki badle yu I ka jinya teli yong gini ki pajba cha gini ka thain nado tong seng hadu la ta chara mango ko yusuk hadu kate kate nementa ka bha ka miet nementa ka jiman toy lang ka yong ki sa chini khamtam bad haju ka por le khamtam nementa yong ka district hi orok gawi ho ni surok man ubut lum yang gejala Meghalaya manule ubudlum yang gibirban gejala QM hagathan North East India warok kawi muklam macbun ci aim batai de ye ga jingmut lam batai de ye ga jingtmu lane uye uni surok NH6 warok de TP warok kat giwa klam da pensnyau gi chapang uni NH6 te gawi ko au pensnyau chak sarkar ina liang yung Joint Action Committee yung Leit ligiseng tip bahai wa Giant Hills District East Giant Hills District man go Winner District ko penmi cibon ka khajna pisa ya ga sarkar Meghalaya ko snyau si wong chagi pajba mtip I nagi ka daw wa sarkar yu bengo ya ni ka than yung I hadok kat ni kani ka jingcha yu ben yung ki pajba man go wa da cherkhei karo kamte penrem jor ya ni ka sarkar ko wa lam khmat da ukon rat ke sangma nagi daw wa ule hadok kat ni I chimi kam ke JAC ke jing penrem ko jor hadu kate kat kami tip yong I hadu arteli ki ladam bakra ki tegi order wa ka Meghalaya High Court da dep ko open mi hangi ni por ki wala dep tang wa gi te ki order kut ki kopsar ha ke jing tho we ha gi kot sada he kat wa gi kam practically me mujia gi kam te karo kam te chim su chen ya ni ka bu ko yen kam ka Joint Action Committee ho penrem jor ya ni sarkar ko wa muruong I neni chakmat bo I ga jingantu wa neni chakmat kani ka sarkar syau bha wo pha no wood he wo pen crack murong ya uni sulok he por wo biang balle yo dep kloi gi he por wo biang yo pai ba yo ngi ka than ulait na ga jing chitom na ga jing senjar ko udamat ka thangu lawaro chikatu ho dang heni por da dep ka jing thang yo pai ba daman ka chawa palat waro ya yu I ya tip I bo sarkar myu go bom tip ko kawa upaj ba habu ulai naga chnong kyang rata chera but naga chnong tong seng chadu chakriet dagi leso san nganta kaluti wa to ulai chikenta te karo kamte muruong persnyau chu sarkar wa hini tiaw radep chuaw ngani ge ki hado nru nyau prasngi hap gi paj ba usa hau ni surok nei daw yung ka jingjur palat ka yung chawa cherkhei te karo kamte boy ga jingan tu ka sarkar ko lam khmat da kon rat ke sangma
ho da penyu pi ya ga sanction order ga yong pi chagi kot sada chagi lat pathai kubor henre ikwa ikam joint action committee ko pi penyu pi ya ga ni ga sanction hamadan lane haspot khnang wo pai ba yo hunu yo suku yo open kam yo surok chai thao to so open kamu kam gi khon yong kamik halaya te kwa ole sa chi sien open snyau chau pai ba ka jingcha eben yong gani ka thain ha kini ka gani ka sarkar golam khmat do konrat yoi kamwa kini ki pai ba mem nong mi khmat ginang diga thain yoi kam ki pai ba ko wa kani ki pai ba ochong chang ni ka thain kamom ju su tax gi chang sarkar utak surok yoi kam ki pai ba yusar kamoni ka sarkar me khere amem khen ni bru hap ge po ka murong hapo gestit ke yong i te karo kam te ko sarkar walam khmat daw konrat ke sangma ka joint action committee yong Leit delegation dawa go na sarkar yang sarkar go yong pi ko pendep kloi yang ni surok ne menta ka bahagam yet yong upai ba yong ni than warok ko wi chwa pen kudo e ga jingkit bok kir wiang chu ya gi no elam yong ni joint action committee nam cheng nar po ko nang yo pi ke met ko chaj wanang ko nang e bor blai pi unang ye pi welam balle uya ya gi pai ba ga yong pi hagulti wa to murong nem ta ka jingmen toy lang ka yong ka thain heni woro wi bat yong ga district woro go bi khule chibon